Look, 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 baby, look, look, o mono fatalo fatuli pa ia man malor tato a podcast le nei fiafi ila to mum fayan mo la vanoa ta mai moi nai le nei video ia pole ne foi fasal la mo pe na masani ai me mo mua faftai pe fai mo pe auto to fu malo loina le pa pe foi no fa o fui nai lo me vai fatalo fatuli pa ia man malo le tunu sa mo tangata nu o Samoa po fia lava le malawe ele malai tule langi o lo e alalai. Ina atu lau pata alofa whaptoa lava mo i la tou i lo tatu sio nai o tatu atu nuu ia Samoa tutu o tasi pa pia foi Samoa sai i Amerika Samoa ia tutuile o polo tutuile manua ole o se nganga fia foi no mo le nei e wanoa o te tal noa toi foi. Inisi foi o meo lo tupu foi le nei tu o le lalang. Pata alo fatu i whaptoa foi i feo i le atua. Lau tau swina le pole ola i tono no malar fanga ia mai ka le sia. O le alawa le fata fai tau ranga o fea le tunu o fea le tua le lalangi o lo o tau ngana lue ai. Paftai ono o le avanom fai ono ona tau sapsapaia ma o tau comment mai ai i le nei polokalama. Ina lo faftai fapitoa lawa i se tasi foi o uso a fasalalau. He is a pure realistic journalism. Ia si uso leo Andrew Sua. Le o lo whaiala na polokalama mai lunga le ala TV o le tifai moana. I lana polokalama o la langa alofa mo le whamnianga whapitoa foi i lo o aso whanau peo no vai atu le na vai aso o tea. Ma o te recommendinga foi le to tele o tau mwhai ona mata ma le nei polokalama e nei o tau bo 7 roa to mata masari no share tu ina funa na polokalama tono Facebook e malunga whai o le YouTube ina e whapea ona o tau sila fo iai wa o yo se li whapitoa lava no that was his specialist, he's a journalist or a broadcaster i tulanga pena ta whailang e le whatu saia ia su o sio nei vai o what lo ni tangata tu stala ma au yo ia ai fia lava tau not no foi ma wai o lea Andrew Sua whaftai mole whamnianga sa e tuina mai foi tu sai foi ma le as whanau. The True Show. Yo, le ngona na show leo lo foi nei ta o ngana sa mo le la langa lo fa me le ala TV o le tifai moana. Ono fa pele fatalo fa pitola va foi i le au veterans uma foi o le ale o po fea lava le po ai lava le vai ngā au o ai fo i le atunu i maisi atunu o whai ala tu vai ngā au pe o New Zealand Australia Britania o atunu umai alo au mau i Samoa ai o la tau in tangata sa tautua i malo i lungo vai ngā au e a maisi lava i nei Amerika o te whata alofa whapitoa foi a te tau le ngata foi lea la whata alofa whapitoa foi e limt mai tai o waenga leo ai le ngata foi lea o
la tolo whapito i ali puipuia ma leoleonga fo i o borders po tua oi o atunuu maise la waina i Amerika pei ona o wiloa mulimuli ane lo ia i fwini sio alo Samoa le ngata wa retire ma i fo ila to alo ngalulu e fo ile tulanga lea o le puipuia o le saunga le mu fo i o tua oi po borders o America, the United States of America, ma Mexico, e le ngata fo i lunga le tui mātu ia Kanata. Au no whapea lea, mo a whai also of a no, please love, like, share, comment, but most important of all, subscribe il kako prokalam. Ina i whapea o na mo pele of a no e wha winai. Ai o te whaftai lawa i lātou o lofa mai mawina fo i lātou taimi e ki like subscribe i au tau telefoni po computer po TV ua whapea o na vai ai fo i lo tau anganga langolangoina fo i tātou proklama ma fie fo le anganga whawa wina luon tau whapitoa lawa o te fie tau noa i le nei aso po le nei tūlā le whatoa mai a fo i a sauninga lotu o le fiafi o le nei asosaya mātou ia o asamo fua ia te autori nai tu vai i New Zealand ma Australia ale na i tu o le hemisphere lalang ai au te fiatatano mua lava e winga e se mita unga lo iai nei po se mea ua o iai le taua lea pei ona mawhatia ele to tele o atunu mai se o tātua no i Samoa po fea fo i ale meo kako ko mumumu ai i le kau o le pengisingi o le cash i nei Amerika ia po petrol fo i Australia mo New Zealand po fea fo i atunu pa o ngai nei le up le terminology o le petrol fasino anga le pengisingi ia tātou i Samoa ia po le cash i ngai tono Amerika lo iai ni ftu na inga so foi o pese ia po tau le iai se sona a fain se meo tele o tupu mai i le nevi vesi ona yelo na mafo ang o lo iai me ka o le ceasefire le sa sainia i le masino unilente atu ne moleono sfuluaso e ka ua le o le mo por MOU an acronym nai e famtala nai le upu Memorandum of Understanding o le Memorandum of Understanding ia po se lisio mea mo le tūlanga whaamamla maina o le tawhia leo pāpā whana por sao o le file mu o le ono sfuluaso leo la leo iai nei mea na o tau le iai ni osfa inga te leo whai i lungo o le nei memorandum sa inia le tonu i Oman Doha Oman le malo le Oman o le whainga le nei whanatanga sa whai i le whewa aiai Amerika ma tangata ma sui o le IRG o le Islam Republic Iran se poku le fia vai Iran i face to face i tangata o Amerika le sa representative funga fail tanoanga le mo se tau fio whapapa ino whana po mea tau mo le ono suluaso e tele la mea na lai ona sa fai le lisi nei o le feutana inga nei po le tūlanga leo whasa ina papa whana mo le ono suluaso nisi o vaenga te le oto atuna uma ina ia awane i toe sa palaya e Iran anga praxis po ana
vaenga le la tote una ina e whaia la tonga luenga fa tufa fa terrorist tonu o le Middle East le vaenga le tui mātu I tonu le panona o ta o Hezbollah ia pol vaenga le tui I saute le vaenga le ta o Hamas so Hamas ma Hezbollah o la tona lo fa pea ona langoina e Iran pe ka o proxies po o Iran la to te fatu tu peina lea ia vaenga fatu fala vela ona ia foi la io le si vaenga sa fa ile I lunga level understanding of the memorandum of understanding sa ia ile tu langa foi le o fai ai lava le fituna inga al tai o le malo o le panona ma Israelu mo le file mule ai le ale me utu ele fie ma le malia ia le vaenga le Hezbollah o le mea lea a o faia le tau fio papa fan ai fa sanga ku ia Hezbollah la to fa pa u foi pobu yo Israel na le me tupu ia respond Israelu o fa pea ona fa sa mai Israelu ma ku I foi fa ko u foi pom fa mama o fea lava me o sau ai ia fanga alu fa ba alele Israelu ia fa lalo uma ia mea o lo fufua mo lo la lafi ai ia vaenga le Hezbollah ma tulanga mo fa pea o le si vaenga o le memorandum of understanding o tatala ai le vai nuu le Hormuz o le Strait of Hormuz a fai u tau te silsila atu o fai si pa ula kiki me o le pengsingi po le petro po le kasi tono o tau atunu o mea lo tau unu alalai ona o le fai unga le na aina o le nei wae toi fo I tua la utala sa o lo atu ma ukula o ka avale o vai akun au manga ia le pa u mai lalo farkesi sa I lungo le faka alama se o sau lalo kolka alama masengi lo vai atu fo ia la o sau I lalo o ma nai lava le mo le taimi nei o tu mau ai ala va apea ai ele I o lava I lalo le mesa kaunga mesa sa iei mua a le mesidi vai o iei le tūlanga lea o le tuunga la o le memorandum of understanding lea na sainia ina ia kakala le Strait of Hormuz ai o le wafaa o ngā ina Amerika lana fuawaa le Navy escordai vai ina ia whaapea wae ele o talitono le aise trust pes whatutoina Amerika po tele malo o Iran malato talitonunga I lea tūlanga o lea na whaapea ai o na whaia tūlanga lea vai aku Iran ke lea al whaale kongu leo o iei ina oto I tatala o lea I nisi o whaakau le swa o Iran mataulia foi o Iran le aso kasi over kulunga le afa bilionga a 500 more than 500 millions dollar le kupe Amerika I maua la ko I le aso a le mea la le o tupune o le isi tupe a le ala ina o whaia le blockade le sa whaia Amerika le ala o kakala a o le ayani si o ngi new buyers ho po tangata nisi company fo fiela o whakau swa o Iran wana no foi lola Iran o koe whai le la koa le la tau tula fono so se va e kolosi I le vai nuu lea o lea la kokongi le fi ai pe mai se fatananga ia la tau e mwhai ena kolosi ia e lua ni mena tupu
me mua se tasi o whaoloa ma le malo inkia paswau sa whapea na tu inga la vaena whapea sa la vela starboard side o le va ia o le starboard side kusile o le tu tau matau o le va apa e whasanga nga i le luma le tau mua ai whapea tu sa mungu o mikimiki le ia ise a whaina tele ai na alu lava le va o na whapea la ia o na o akule nisi whio wha manuao Amerika ma escort mai ma li faf le lono o le vaala nga po o le vaa nga inkia na to ai lo mulifo ia la mina fai malama ta o sona so ai respond Amerika anga ile mo kwa ku I lava I fa va lele pomu me sa o fo o manatu le sa tupu mai ile tulanga sa na fai na vole o mana isi aso ato la vea folisi no au fanga fo ye ele vai nga la vale IRGC por Islamic Republic card ile vala le va Singapore va swau Singapore o me fo ye tas manu ni miti le sisi na maliu ai na fa pela one fa win ole tula fono la o meo alitita iria po international la ya tu se sulu tolu maila mai ile ta fanga o lo ele o le ku e alo ngai kai o le mena e pule ile tu du na e ono le samina o le sila ilunga tu sulu lo maila el na po sulu tolu and that's international water ai no ole fela kai o ma ka o vai ngu Iran ma Oman Oman ngai si ku le tu sifo Iran le tu sa o le mela o fai wale o tau mawhai lo Amerika ma whaavaa nei ma vaangi o loa nei ina ia aua nei toi uia pe la veia I fua le o ngā sami le o Iran te whai pe iai se swingo iai alan me o tup no winga na o le o ngā sami lea e tauna pule ai ia o man mai tau leo voi tātou o le tele o le Australia it's only 21 or 22 miles mai le fasi tau si o le peninsula o Oman e kau le lau ele o Iran le vana no winga o le vainula te whai atu ai mo I lātou whimamnam e kai pe whanira le vā o polu masavai mai mul whanua ngā isa le longa ia alanga la o le vana o mul whanua masale le longa whama pima na suru lima maila a le vā la o atunu ia e lua o man ma Iran e lua suru lua maila e rona winga e umar suru lua maila o koe ala isi se fulu maila nga e pule ai ia o man ai aran mo tu le ai wa fai lava mo na ungo leanga I wa ina tola vea I le va alonga lua ma fai ai lo le lato Iran ia le lako fai unga so se va a sau po fe pe le sau o so mai lunga lako o ngā sami pele ai o le a ave lava I le lato pule fa a wau ina ia saingi makokongi se tō ia po se fi fo I le whenua ia ia o le mela na leo lo iai a le ai mo le taimi nei ia o lea ua le mise me o tupu a ua umanga respond Amerika I whai ai lunga I le to ina fo I pomu mu wha waalele matulanga mu wha pena ia lea fo I la o tau mapu mai fo I nei taimi ua le ise me o toi tupu a kusa wa o le whaali ma nei aso I le tūlanga lea ona tato whaasoro la ia I mena tupu le taimi la lea o le kalunga maka mai le
le Memorandum of Understanding. I le aso lulu le vai aso na te aso tofi I aso I lua. Po le aso mfua I le aso le aso tofi. So avalu tai o le malo o por vaenga ale IRGC ufa pea o na maliliu mfasiotia pe fatangata valeina. Assassination. Assassination. El whapea whaamtalanga o I lātou o tangata Iran lafa. Whapea ngāl whaamkalanga. Ia. Ngāl ko kalar kusi oki ia. Ai o le deulanga na ia tia ia mlo mamlama whaamidikeli. O lo o tangata ia atonu o lai o lo almena la sata mwhai Amerika. Ina ia rise up ia Iran. E noa male o atu o ni vaenga au Amerika masoli le lawel ele o Iran. E whasanga tawala tau ia I vaenga le RGC po le Kamenia. Tusala e to valu la tonu maliu e au fia ai le Kameni leo o Ali Kameni. O le kolo ai o lako Kameni ka o maliliu. Talu ona mata le tau o nei. Kolo ai o lako Kameni o ai tola Kameni le o maliliu. O lona tali ila lea o le akarira o Ali Kameni. Lea o Punjab Kameni. Lea o se ia lea le kofi Kameni. Lono mingo o ko lima I leo Kameni. Kalu ngā maka le kaua. O whao maliliu. O kasi lea lewa whae ne iai. O lunga lai lunga o le Memorandum of Understanding. Lea o whatarsanga mai iai ma le akali leo o Ali Kameni leo maliu le li leo Punjab. Ina ia seven noa whael whaalolonga fo I tusai fo I maliu o longa maa ina I whataunu ina aise le a fo I le ceremony pe o whaale mosalema fo I le tanumia ina fo I o le lawasina fo I o le tina maliu o longa maa. Ia matau dia. O le kaimi o le Memorandum of Understanding ko ala ko ia le se me o ia umatatala to President Trump. Ai utou le se me o le kau lungo o le Memorandum of Understanding ele se whangai pa. Al mele lo tupu nei tonu Iran o le fasiotia lea o la tau lava taitai. E kangaka Iran la la tau. Ia, wau ta ua mai ai whapeu tau tele nisio I la tau what effect o ia ngai I tangata Iran leo lo fatu ese I tangata fatu ese Iran I le Islamic Republic card o vaenga tola Kameni al Kameni leo lo taita ia le kadile o Ali Kameni leo umliu o le fasolonga la na al meo lo iai nei o le mena leo iai se longa whare kongu mai Iran malako po Hezbollah, po Hamas, la ke tuinga Israel, respond Israel, waka kaua whekaria Israel la koma. Pa pea ona si taua ia Hezbollah po Hamas. E fa pena fola ia Amerika la ko I liku I lalo ia Iran. O se taimi ia solia la vaanga ia ma ia tula fono po le memorandum e winga I va ia la o loa a tunu mo la langi le o la swau ia respond for ya Amerika I lungo le military lies I le tu sai foi male fai unga fo le memorandum o fai
lono inga. Mai it's a way of continue fighting without a war, and it's a way of trying to keep peace without negotiation. Knowing aloha whapena fo lele ma kelenga lava e confuse o le langi po le ale me o iai. Ma le taimi nei, e le o iai a ma se popole o le administration America, President Trump, malana administration. I say, wa uma on wipe out, wa uma nga fulu ese ia le Navy, ma le Army, mea kau uma Iran. O le ise bea. O le mea la na lelo whale teri ni whale tonu ma le whawawina ai ia tanoange se ingo lei. Ma ua le ilo po ila ka ika. La ua pūlea tangata ia e tai ia na ia la tau i le mea o lae le vaenga waka wifo e lima ia vaenga se vai ia le IRGC le Islam Republic Card Corporation lim o kele o la to tai umali liu ia wifo isi o mela la wo ia nei wa la to ese la ko ngale IRGC ese tangata to fia president o le malo o Iran malana i kapeneta ma kwa va ma ese ala ia le tūlanga o finangalo manatu e o mai whaatasi ai se tanoanga mo file mu ma Amerika ma Israel watu pao e pe lato. Ole update like kicking al kako tūlanga lo iai nei te tono o Iran. Ai ese me tau te fia mamla mai pe fi whaaso mai po ia whaapea ona fo i ona whaari mai se komeni. Ia ma tūsia mai foi po le astu langa o sofina ngalo ia i tu sai foi mo ia ma lea mea ua iai nei. Ai, o le ono sfuru aso e uma ia au kuso wana maka ia yungi uni ulai au kuso mae aia le 60 days o le ceasefire lea o le Memorandum of Understanding. Again, please love, like, share, comment, and especially subscribe. Kako plokalam. Man falaralam. O se ta uplono lufi tartar no atuai. Ile mea o loo yaisio tato malo tuto tasi Samoa. Ealang o ke kaule fi kalango ai fo ilele ono se tūlanga fo ilele whaapea wa o tele inga. You know, it's a beating the horse. Fo ile ka fo ile pionea ngana whaaparai. Ile tele o polo kalama ai ala no tala no atuai. Ono experience mal o se poto masani o ina la kongo o le mikeri. Mele whaakau. Le lo tau le sa fai le palimene a Samoa tuto o tasi. O le drug test for illegal drugs. Fai lo illegal drugs. Ia un salo o tau sila fia uma lava le me o tupu. O le nei tūlanga. E maa lia te. Pe au mafo foi le vaiteimi o e tono o le vanga au le muning. E sawa, it's randomly, e le ka unga moinga se kaimi e fai se test. Ka ke apo le lua le kolu lua vea ua, o e si ilunga ia le kampangi a koa, e o e fai le test lea, stand online, fai le test. Ia, lingei o le lua le kolu lua vea, ia o isi test foi lele o kaimi le pe o ia tu
flow dai o a feilea kungu malea kungu ia eke ia le bo mai la wo lunga va o makan ko ia va po fele ia fa sau o fail ia le test mai e ko kere na to mo ai le test me o le mena o te foi le pese tulanga mali e la falonglongo atu ia a wafai mai o la vanga le test lenga fa e fai le palminga draw le blood ma ko o le kele o ma ko test o le te ba le tu rolling ngana o le fa vai lava fa nga e fa nga e so ele le to fa nga se si ele ia I fa la fa sain a o lo mamla manga tu sai mo me ma to te o ina I foile I tūlanga o meio whala au whasaina pe a matou ngā lua whakasi malwaenga le a DEA I tūlanga ia o operations for lea whapea mo so e ina I la kou o lo ko inga ma whaola ia mo la tau o lo la tau importing a mainga ia le me tonu mai o le border mahali e telefoi le o le kele ia o le meisi me take akai e o loa o whalango kunga o su e kamaiki fole o la lea wala se wala vave wa ese ia le drug lea ma le kingo ia o le mea pit o le vai a silingo o whaalogo so o whai e kamaiki nge e po o tangata nde ia le mai o le susu kwa I ko anga ingu le susu ai wo vai ai tele o la to e ingo le susu ai mo wala va ai na le fea vai o lau mamla mai ai o le fea vai e up to a week for lele ma e ngofo ia me lo system au le koko I think it takes like up to a month fa pe kasilo fa nga inga it takes up to a month e ngofo ia le me kongo lo bloodstream o le mele nga e matautia I tele le a foile ia le suenga le a o le al Parmenia Samoa o no lo drive blood po kuili koko e su e nei tu na lono winga e de ka kango I si se sao pe a fa pe o la faonga a se tato va ai la ai I lona tu langa wa sa wife we ia ka nga kango na wai e mai se ia fo ia official ma o le kongol malinko no wa ia te uia no wa I leila vo mo uloa sa papea o ngā kuri kua malmalo o na o le tūlanga la vale o whalau whasaina. Awa, mai tau lia, a whapea isa o medication fo I le o iai le mixture o po se mea lava o koe ngā minu le e maua le whalau whasaina. E kakau nga mai e mai sao ali poki la ko o medication I ingo malfale le e a foi subscribe malfale mai mail fo mai o medication la nga ke la ko faali nga I loa ile e atu e fola e maua le e se tulang fape o nga I loa le e fasalo le mele o because he's taking pyro mechanism na e ngor fola o nga masani no ia polea lava polea albiro no polea lava fola o le take o le menga le o le lenga mo le system tangata le o e vatu uma lava le report o medication ia fai inga ia va ai fa le ia tangata lo fail suenga mal tulanga le o lo ia wa uma o fa
ona tusia whamamau na umala ia kulanga o medication whala au whawhanmai. O loo, ia isa tūlanga whapea loo. Ea foi ona mau ai le ko inga mino le kasi le lo mau foi tonu o whala whasain. Ai, leisi la me sili ona tāua e tea. O le tūlanga o i la tau o lo whaia test. Wow, kongo le malo. Ele mua ka ke la kua mal battalion commander por regiment commander. Bo nga whailanga test. Bo na ia lau kuku wa ai ma monitor langa battalion po langa regiment leo ko whaili test. Mua lava ma ia malanga staff. No inga da ka mabulunga my kongo le inga. I said, because that is the best thing for all the troops to look at, is that their leaders is taking charge of this, as leading by examples. Ina ia mawhai ai, ina ia whaapea ona whawhaingo fie foi i troops, anga NCO, anga staff NCOs, o anga office commission officers. Ona lako ako mawhai ale iasua. A whapea e mosul kanga kai whai. Le ane me oia. Ka umaya i ngā. Ele kau kusidima po ai lai whaongain. Se iwa ngana o ia se si mea maku ia lava e wharitangata. Ele o mama la mai furi. Kele no ele se me whapena. Because if you like se mea fo ilele allergic or hydraulic blood, then just piss in a bottle. Vai whea wai matu e matu lang whapena. Ale mena o te maa o whai. Ina o tu lai se tasi o whai pule. Matu ina atolo na whina ngalu. Ina ilele whetaui o lea suenga. Onga ele i whae se whakula whongo. E whaatula whono ina aitanga ka pare mengi. Whai pule. O la le winga o le whamtalanga. Oh gosh. Lono winga e manao. Ia eses tu la whono e wholo e kawai e katu covering the parliament personnel. Nanda le lao le whaonga e kawai tangata lau tele o le atunu. Ko whaalongo le se me whapea. A whanongo sa noanga ale ponga feta lai sa o le. Ele kau whai skula whong. Na ua i el tu la whono e sa. Tu la whono whala ua i tele na so se tangata o sa moa o po oai lava. E kawa umal kula whong e sa. Ai le whaapea e la esir kula whongo. E whaasa hai tangata au kele o le o la tunum ave whalpui pui ma kaloka am tūlanga o whapea na. Ai whaisa kula whongo inga ia awang I kaloka hai ma whaasa lai tangata o le palemene po taitai o la tunu po representatives I tu māloto taitasi me o la tunu. O le mea lea o matua I mauti noi I mo muni mawina atu ea le corrupt o whainga pio lea o loo iaile ko akele o le au o I lātou o loo whaia meo kula whongo au. Lātou ni la ko whaia kula whongo. These are the lawmakers of the land. A le wakul kula whongo e whameko e whaisisi kula whongo e ka vaia e whaipune.
Ona kako wawaaele I tua I mea na tutupu le nei mea lo masalomia le nei faipule. O utou sila fia umalawa leo lo tano atua ia. E si le lo whapea kwai le faipule se tu lou lawa le tu malo a kaungo kawa le ngole. O le faipule. Ia Naomi fia me le leo lo palangina ia le sao whapito. O se mea sili ona maua lalo ia te se tai o le malo. A ua iai se tūlanga whapea ua musu e whaile e drug test. Sa sili e lava ona o ngā kūla I whaamawai ai aua le whaia. Aua ni whaini whaamtalanga o le alawhanga. To make excuses so she can be free from taking this drug test. I would prefer for her just to pop up from her chair and resign and say a farewell speech and walk out. Wai kau mai ai le tūlanga pe ona masalo mia I o ia le telu whalawe lave I lo tutupu. Lea e ona maliu o se tasi fo I tustala lea na langa atu I Amrik Samo. Le ngata fo I lea o ana wo umai ma le sa maliu tonu le whalpui pui. A e o wingo nei mea. A o le nei e musu e whaile. Ia, no winga. Wale 50-50 le chance e pasalo mienga ia. Awa, somewhere in the high 95 to 99.9%. Kasia kalaka nga ka whawale wale fo I longi mingi imi o drug test. She is guilty. Period. Ole I loo la ma fau fa le tangata I nei tūlanga. Tō fia I la tō pēra nei mea. Tō fia I la tō I tutono le pale menge o la tō whaia le nei tūlanga ma la tō whaulu I ai ni tūlanga le whakawoinga o whalau whasaina I tono le pāma. Lese o episode mua le tu ina tu mo se vai taimi. No, tau sao ato e mo. You know, if the only way, best way to kill the snake is to chop off the snake's head. Say to low lava, le keep your little ngak. A wa a whape le vai se little ngak. O le a walu ai pe nei tu langa whape nei. Ai sea. A le kau ke vava aia tu lava. O nei meo te tuina atu. O masar sa longa e o lunga o le tatununga fo le atunu ma le upu whae a le atunu u. Ia, e asar whaiva e le asar masap. Ai ona o mea tu tupu mai ma mea ua uma ona whaia lango ina ai masar sa loka e mo mai se whalo nei tangata. O ke whapea kuai. Sa o la vala mea le tau ta pisa ai tangata. Sa o la vala mea le tau ta pisa ai nai yuso ia moa lesi whaasala. Lo latu o mai e lunga nei tūlanga whapea nei. Ona o le pio. Corruption. I mean, on top of the notch corrupt leaders iko kongo whainga malo leo lo maua I tonu o tātou panmen. Iofo le mawhai o ngā kula ia kuma whai ia kunga I whamkalanga mawhai le alwhanga. Pai skula a whongo mai le whai sanga test. Angofo ia pea.
ia o tele fa ia tu moto ia le tu malo fa pe wa bela tu na pula le ku malo la ko la tu bela tu te lango ina pe le tu langa ona tu langa o tofi o la tu nu pa le nu o lo ia im tu fa pena pule le tu malo ai ili mea tonu lava le tatu o sa o lava i tu langa fa pe o te tau o na fa mavae o te tau o na luese mal palmene la to uma lava o lo faia le tu langa le fa ngai na o le o le fa la au fa sai. Again, love, like, share, comment, and please subscribe to Tato Plokalam. Lo ye se tala anaya lava fo you tu langa o le World Cup o le lo nei le o sound i la lo o le to suono au ye toi ia ke lo kwa fa le ko nga le au ngo pikinga ya ula to he malo wa ke le lopo o ko ngi po le meu to tasi sona no pe ai no ai pe au te baba ya tu le kai lunga isi au malo losia ia nei a le mesiri no mata tango fia fo ile nei ile World Cup lengi o au fo i o underdogs a po au le amana ia ka ngaka le lei ele au le sau mai a felika mai ska mai moku fa mai o Verdi kona e po ile ngore o le moku on the west side of the continent o a felika fa mai ngale lima sala wa fele the population a peia la fo wa au lunga ile 16 o le mga kia lava le tūlango iai o le awa Amerika fe ko kuka ia lava a lai lava wa au fo ilunga 16 tau lia le awa Amerika la kou e le se fai kaunga fo le lungo se top 10 lang mo ia sa feo luro la ko ai le kai ai sea o ma le sta longa fo le fie i Amerika ai tau no fa pea e le taimi o te talai nai o mo kalngoa ko ai ta o to ai tūlanga o le World Cup la kalunga fai o te rope ka ia uma ia masi o Julai ai mo le taimi nei o te aftai no le vano fai o no tu ina mai da to fa longo fa tasi ai a mole kusi me sau ko mengi tu se me po lalo fina ngalo I meo tal no atoi a fa pe fo ese me ke to sila fia se la pe la fa ilo mai ina ia o fa sa o ha o la ko wa ia pe mo tu so ai fo I po nisi tu langa fo fa pe na ina ia tato lo me tonu mo me sa o se tala ta ono tu na tu mo tato ai mo time nei o te familia ta ia se familia te o tu na tu ia te auto lava ina ia maua fo se vai aso le lei mata mo fie saunga le mo ka koe whelo ai fo se taimi na ia so pe tasi pe luolo ilumna I mo si sia tato proclam. Love, like, share, and subscribe to our program. This is Ine Orto, a host of the Island and Iron, a veteran stake. So far, so for, and semper fi. Hello, road, more time! Hello.